kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kat babaro ngidang up kmi linti banyo IAS naga Jylla, kamtam naga jat benriu khasi jaintia ban garu. Ka kubor basngutanat ka pau perthe ka khatnyu trik rempang arja arpun riu. Ha ka baka sarkar pedeng lingba ka Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, Department of Personnel and Training New Delhi. Kalapin benai ka kerteng uba Jim R. Marweiñ kumu IAS bathamai. Haga jingwa jingtip halor kani jing pas jing uba Jim R. Marweiñ yak IAS. Uli thu baka sarkar Meghalaya kala khot diki officer banthep banyakun yakani kekerdan. Bat napding ki babun ki bathep ka sarkar Jylla kala jiet sangut banyile interview UPSC. Hak bagi sangut ki bala syak jiet ki day Director Commerce and Industries, Joint Secretary Law, Director Finance and Account, Uwei naka Finance Department, lambat uba Jim R. Marweiñ ubabat kum Additional Director of Survey. Shu kajing pas uba Marweiñ yakni kekerdan kalong kajing ay minsiam miki samla ki batrang banyakun yakni ki examine bapher. Kitalong kubor ki athuru bakajing yok kerdan IAS uba Jim R. Marweiñ kande ka kubor basngutanat yak West Khasa Hills District, hak banadu balapya yak West Khasa Hills Shaki Artlika District, kata ka South West Khasa Hills District but ka East and West Khasa Hills, uba Jim R. Marweiñ undi ubaningkong banyo yakni kekerdan.